Orendi oroyo kongwera mweri wa ugima bwa Mathuganio mutaalamu wa ugima bwa Gladys Mwiti nerite thirikari cia matura na nyumba 10 batire ni bakoleli matura ne boya kenda kwebana makarika ya akiwa wongele kubo nyui bandawa cia kulebya niko kumu kama makarika ya Anthony Kathenya aina ntetoi Agita kalende goro kongwera mweri wa kumenyithania nteto ikona ugima bwa mitwe kiri ya rome mutaalamu kiri ugima bwa Gladys Mwiti na ulano mutongeria kiri kambuni ya Oasis ilena gutethire kuthira thina ino jia mitwe ni aruti thirikari jia kaunti hamwe kali kuthondeka nyumba 10 kienda gutethire kuthira thina ino nturani Gladys aluga ntu bangine batete mioyo ni kwa gutethio kumana na thina ino nande uraukarite nthiguru yonthe kinya gwetu miru ikwithirwa ati antu bate kumenya ati rutere ruu rwa mantu ja mirimu ekiongo na Mathuganio ati kuga antu bakuma nthu imuntu urokurara ati mami nuntu uteta muturi muntu urokutura ati mami nuntu nakwirire miaka ethirite ng'anona ende atatiga kurira thina iu ciakara cietete na mbere tutikuona irio na ibwiri kwithwa tukimenyaga iwi thina cia tucokia nyuma turi nthiguru na ndio tubwiri kuthithia itukari ora twitha twina nyumba 10 ciambi cia security ninde na conviction twitwa kwina nyumba 10 cia mantu ja kikagia antu ibakara ndiara nturene thina yetu imbi kureta yo inja itu karantu bwega Gladys nyongerete kuga ati ni kubatire kunenkanira umenyo bukuna mathina mama na koguo thirikari batire gutenga kigina gya gutethire mubango jo na ndi kuri antu babangi tora 70% barabeta kuona daktari bataje murimo mwiri baje tu murimo kiongo ende tontu jambaru jo kamenyekana bagwetajwa mwiri nukoroma kiongo anga mugongo jo kara anga kiuke na thina na jonthe ikwithirwo te kumama ithina cia nkoro tontu butu na thina winene ma ekumenya thina rio na niguo iri kumenyerwa tontu bu mwanka county level antu bakaritanwa ati wona muntu tete akiaragia ari wenga teka umete nthu imantu jaingiite na nabuo iri kumenyerwa tontu ino ni thina nyene kwithwa antu bate kumenya kwithwa gutembesa cagwita ngugiu na kwithwa tutena program ire radio ire television ire county government cia kuritana antu na masibitari jara maingi jate antu beta psychologist no mandaktari yake ende thina yetu ire nene ikwithwa ati thirikari itikaga mbeca irutere ibekaga cia mbajua cia sibitari ende bajake Mathuganio jau na thina cio biongo itikaga rutere imenyero no gaita ngugiu na nya training ye baba kuthithia ngugiu te baba ingi university bambirite kuthithia training ya counselors na psychologists lakini baburi kuinga ingia na kutha kwena policy tukuthingata mitaratara tukuthingata ekumenyera antu Gladys akiongagira kuga tinsobi neme akiambile kinene kia thina ja mitwe na mubango ja nyumba 10 ugatetheria nene amwe no gunya ulitia jiali kolaithire buria bagukuliana bao na kila bakubathomithia tubwiri mantu ja kunywa mandawa na kunywa nchobi mono nontu ija ingite jo nje nyingi nande ketha nje nyingi cina muntu remi buri maisha nontu banchobi thina nene ikwithirwa ati muntu ambagira thina mpara ititonya rimwe tuge mwana ukurira nje tuinda kurwa mwana u atethio mabwega na ago akigerio achoko aja uyu na tena ngugi mwana u nontu bakurara ate kumama na ate Kuthugania bwega omba kunenkera tundawa kerwa nyoto tukendo mama bwega kuma una ndi akambiria kunywa ndawa ile cia kulevya no unjobie karaga Daktari Gladys na kambuni ya Oasis ile bambile na mukuru wae na ula tutigire Daktari Gershon Mwiti ni balugurite mubango mujero wako thina mbele utetheria ntubaria bena thina ino. One of the key things we need to acknowledge is that Oasis Africa has recognized the need and they have become responsive. In the years that are past, and today they were committing to continue being responsive. Kuma muji munene Nairobi, Beta Antony, Rangi wa Kathenya.